Počinjemo 5 minuta joge danas u četvoronožnom položaju. Šake su ispod ramena, kolena ispod kukova. Aktiviramo središte trupa kao da privlačimo karlične kosti jednu drugoj, dlanove i potkolenice pritisnemo u pod. Kad naiđe naredni udah, stežemo lopatice jednu ka drugoj tako da se prednja strana grudnog koša spušta, pa sa izdahom razdvojimo lopatice i zaokruglimo gornji deo leđa. Udah, stegnemo lopatice. Izdah, zaokruglimo gornji deo leđa. I još jedan ciklus sa udahom privučemo lopatice jednu drugoj, sa izdahom ih razdvojimo, zaokruglimo samo gornji deo leđa. Sa narednim udahom vratimo se u centar i zadržimo jedan izdah. Naredni udah, izvijemo leđa u položaj krave, sa izdahom se zaokruglimo u položaj mačke. Udah, izvijemo leđa. Izdah, zaokruglimo se, aktiviramo stomak. I još jednom udah, izvijemo leđa. Izdah, zaokruglimo se. Pa se sa udahom vraćamo u centar i ponovo zadržimo jedan izdah. Sljedeći udah, opružamo levu nogu ravno iz kuka nazad, sa izdahom koleno ka bradi, zaokruglimo leđa. Udah, opružamo nogu ravna leđa, izdah, zaokruglimo se, koleno ka bradi. Još jednom udah, opružimo nogu ravna leđa, izdah, zaokruglimo leđa, koleno ka bradi i sada iskoračimo levim stopalom napred u položaj Anjaneyasana. Zadržimo se ovdje, jedan udah, izdah. Pa sa narednim udahom pošaljemo ruke gore, protegnemo se, izdah, dlan dlan ispred grudnog koša. Udah, opružamo kontrolisano prednju nogu, stopalo ostaje na podu, sa izdahom savijemo koleno, vratimo se u položaj. Udah, opružamo lagano prednju nogu, sa izdahom se vraćamo u niski iskorak. Još jednom udah, opružimo nogu, izdah, savijemo koleno, sa udahom pošaljemo ruke gore, protegnemo se, izdah, spustimo dlanove na pod i vratimo nogu nazad do četvoronožnog položaja. Sa narednim udahom desna noga ide ravno iz kuka nazad, izdah, koleno ka bradi, zaokruglimo leđa. Udah, opružimo nogu ravna leđa, izdah, zaokruglimo se, koleno ka bradi. Još jednom udah, opružimo nogu nazad, izravnamo leđa, izdah, koleno ka bradi, zaokruglimo se i sada desnom nogom iskoračimo napred u položaj niskog iskoraka Anjaneyasana. Jedan udah, izdah ovde. I sa narednim udahom protegnemo se rukama na gore, izdah, dlan dlan ispred grudnog koša. Sa udahom opružamo lagano prednje koleno, stopalo ostaje na podu, sa izdahom ponovo se vratimo u niski iskorak. Udah, opružimo prednje koleno, izdah, savijemo koleno, vratimo se u položaj Anjaneyasana. Još jednom udah, opružimo desnu nogu, izdah, savijemo koleno, vratimo se napred, pa sa udahom ruke idu gore, sa izdahom spustimo dlanove na pod i vratimo desnu nogu nazad do četvoronožnog položaja, a odatle se povučemo kukovima nazad ka petama i spustimo u položaj deteta Balasana. Ostajemo ovdje nekoliko udaha i izdaha, dozvoljavajući telu da se u potpunosti opusti pre nego što nastavimo sa svojim danom.
Hvala što smo vežbali zajedno.